Oh umakoti. Manje ucelile ukuthi nibuye nihambe nethoko ngeti2 nile kuma event. Ucelile kule ndoda yakho. Ungacela wena yini umbona lo muntu kanje? Mashoti. Ngoba sukela solunje. Uzokhuluma yedwana nokukhuluma yedwana. Siyasuda mpe. Vele nje ngadliwa ithimu yakhe uba sona. Mina ngiyasaba cela mlini sha. What if Kaizer Chiefs i-content creator? Nabala backgroundini benta i-content. Ya benta i-content. Bafuna clicks abantu kuze badle imali yamatha ya ku-Facebook. Thini sibathatha serious kanibona ma content creator. Ya ngibokhabaja. Ya ngibokhethelo. Nabo makathangi thing. Noma lokho bathi madodana kaKing Nuba. Hayi. Sine sithi ma play Kaizer Chiefs. Naku, ngakubona ngikhuluma ngakho. Ngikhuluma yedwana yambona. Tadis. Yakala Kaizer Chiefs man. Laba fata nifuna baphume laba ngeti2. Isebenzene nethoko baye kutijabulisa. Le eMamsingi Crina Center. Bathi kune event lapha yema local artist. Emashishini. Hayi le ndulo uyikhuluma. Wapapa wazibona. Yiyo into ekunonisayo le. Uzochubeka kube sidudle uzobhamuka. Uyiprincipal manje wena. Ngiyakucelela ngizokuyekela manje. Mina mfati wami lo akuvaka. Nithi kuphi le event yeni le? I-event isemashishini e-recreational center ngeti2 May 2026. Uyasebenzisa ngicela ukuthi uye lapha eflijini uthathola kunelibhodlela lapha la Gordons ulithele lapha ejekeni lami ufake nalobugane ngobuthengisitolo ufake namaphilisi lawo etinyawo labanginike bona eclinic nalowo bathi ngiblufen umapeni ya bese ungifakela nazamalek kunezamalek lapha nesavana faka njalo ngikubethela. Hayi bo babe angisho ufunza iBhayibheli. Ungamniki lo muntu awumboni ukuthi ufuna ukukhometa i-storage site le ufuna ukuzibulala lo muntu lo ubudalisa hayi khona mona sizakudika unebatwa. Hayi ungekanye ngife man ungekanye ngife kalini ngifunani thumelani man ngeke ngihambe sikufuna ujabulile ndoda buke asambe nalabafati ke ngeti2 May sambe soyijabulisa nathi siya khona uthe kuphi umasingi emashishini i-groove element lapha mdlaniswa iletha i-event bathi i-pulse 100% local kungena nga100 kanti bontwana 30 igula box ingena mahala buya sahamba ikhona nema-jumping castle kanti bavula ngo-11 ekuseni until ngo-5 ntambama nawungafuni i-jumping castle uzobhampa phezu kwemkhaba yomfazi yakho. Ma-artisti bathi khona bani lapha iPopwaya, iDinana, iDunga, iMelody, Junior Sex, Young King, Master Step, T-Bo, Lash Nana, Karabo, Mhapi, Roman Power, Swazi Bond baningi ama-local artisti akhona ngane emasishini kuzoba mnandi kakhulu mdlaniso uzokhipha stress ema-Kaizer Chiefs asahambe kanti ematikiti bathi itholakala kuphi computer tikiti Shoprite Checkers nawungafunda kuhamba nizobiza i-Richards Bay inpinte manje izoniphinda hayi wena Simelane utohamba phela la awubona ukuthi uyambanga lo muntu utohamba ngiyadala ngiyadala